Kheroni Model Hospital along CEM Arideng Pen Operation Theater Kangpupon. Borjan along BJP Minority Morcha Pen Samajit Nya Sapta Talon. Kiso Kachilangji Avarsai Kavia Jok Hemari Singnar Lapen Achor Karing Lektepi Karbiang Long Akit Hikiding along Kirap Kachohang. Kardom Christian English High School Dikhumate Union Christian School Mate UC School Pen Patio Piponsi Abarim UC School Mate Christian English High School along Kichali Tangatumaphan EC Birta Kimi Non Givangi Jami Ponify Crepe Horny Christian English High School Amitanga Hong Klamalong Arnikang Sam or Paiki Thompen Kaching Room Amai Mati Alumni Get Together Mida Dynamic Pamam Ponlo Lasilabang Sorni Abarim Union Christian School Mate UC School Mate Christian English High School along Kichali Atum Kedoan Son Surya Sile Do Positami Kachitong Dunpen Aliralon Kiki Dunjia Pansi Principal Moses Hanse Hinten Tuningri Padoponlo Kardom Pinia Daba Birta Long Penili Sami Mirin Hansepi Pinia Birtang Ton Pen Arjuponikta Jangmini Pai Cricket Homani Kheroni Model Hospital along Operation Theater Kangpua Jaimek along Karbiang Long Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Chitong Dunsi Arideng Pen Operation Theater Kangpu Padoponlo Kopili MEC Constituency ke Parlopon Kheroni Rong Sopia Long Kedo Kheroni Model Hospital Pining an abangki ningkan pho an arta nang plenglo Labangso Model Hospital along Kisung det ke boydet arada tumaphan Joy ki pen kiso kachelanga warsai ki piponji aphan pura ason medical facility padopon bomlo Bangso long medicine specialist doctors staff nurses ke pabat pon pen ki chenglok operation theater ultrasound facility sitami padoponlo Bangso Kangpu Amai long MP Horen Singh Bay Karbiang Autonomous Council EM medical in charge Surjo Rongphar, MLAs, EMs, MECs, Board Chairman, Joint Director Dr. Jagot Singh Teron Lapen ke Ongdung Man Pengkedo Arleng ke Theatum Sitami, Chitong Dunrinti. Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Lamthe ke Tham Ponahut ke Pachini Pon ke Kheroni along Hospital Donangji Bu ke Hangpon la ke Karbiang Autonomous Council along EM Barim Rensing Bea Hin Pen Himanta Biswa Sarma Health Minister Kiki Ponbom Apor Hut Apong Pong Memorandum Pidam Dolo. Lasi hala sohut ka chuning ridama teng pen Kheroni along Model Hospital kikim ponji aphansitami ka sanction pon padolo laso phi isia Model Hospital along kopipia son amungsi kenang sodlapen kinangji do ansitami Chief Minister aphan pachini ponlo laso jok piniani Ladakh Operation Theater sitami radaphan 1 kilo sing bia ke hai ya he Model Hospital tu lagibo boli goise titia Amar Karbiang Autonomous Council ইয়াত XEM আসলে রেনসিং বে ডাঙৰীয়া তেতিয়া বৰ্তমান অসমত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আছে মোৰ লগত একেলগে গৈছিলে মেমোৰেণ্ডাম দি আহিছে আৰু বাৰে বাৰেও ৰিমাইণ্ডাৰো দি আহিছে সেই কাৰণে তেওঁ দিনতে তেওঁ সেংচন কৰা হৈছে আৰু ইনগ্ৰেচন হেক কৰিছে আমাৰ পৱন কুমাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ দিনতে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰম্ভ কৰিছে ৰেনসিং বেডিং ন কিন্তু আমি উদ্বোধন কৰিছো ইয়াৰ লোকেল এমসি হিচাপে পৱন কুমাৰ ডাঙৰীয়া আৰু মোৰে বন্ধু পিজু সাজুৰিকা ডাঙৰীয়া আহি ইয়াৰ মডেল হস্পিটেলটো কৰিছে Halapu Jirikindeng Khanduli Lapen Umpanaya Long Sitami Model Hospital Kangpu Ponji Aphan Kabor Ipon Sitami Padopon Bomlo Lalong Thomalong ta Model Hospital Ingpu Ponlo Polotang Te Radatum Akidoga Kisumpen Pinangan Akijoy Dopo Puta CEM Pen Pachini Pon Khanduli eta Model Hospital hoy Omponai eta Model Hospital hoy tar karone moi chesta kori asu jodi apnalokor ahirbat morom aro hoy eta korile he tinita jagar amar grant koribo Omponai Model Hospital lagibo aro Jirigindeng Model Hospital lagibo aro Khanduli tar Model Hospital pale amar jibilakor bimar ajar pura ami rehai pam Lapen Karbiang Long Pen Angtan Kiso Kachilang Ijiaphan Ayushman Bharat Pua Scheme Pen Lakpho An Akirap Sitami Pajir Ponji Lapen Halapu Atal Amrit Abhiyan Akar Pen Sitami
lakhini an akirap akijoy pen pajir ponji puta than pon thu ডাঙৰে কৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত তেখেতে আয়ুষ্মান ভাৰত লগত কাৰ্বি আংলঙত ট্ৰিটমেণ্ট ফ্ৰী নহয় কাৰ্বি আংলঙত যে মিডিকেল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত যদি কোনোবা কিবা বেমাৰ হৈছে যাতে বেমাৰ নহওক তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live Kedamtang jang mini pai trokarni BJP Foundation Day amen pen prek jam asai along ritina long padeng pontoilo lason si jang mini pai cricket homarni hidipia long BJP Borjan constituency minority morcha pen patir PC cleanliness drive la pen thengpia klim ke asai deng ponlu la pen mai sitame ingi ponlo Labang Somai long Borjan constituency BJP minority morcha amai phu Sanjeev Inghi pensi mai chari ponlo Mai long Aluhiaman pen East Karbi Anglong district BJP minority morcha Dunmai phu Simeon Rongphar la pen Borjan VDC chairman Sonaram Singnar chetong dun Bangso long OBC morcha ST morcha la pen Mahila morcha tumta cherap cheto dunlo Borjan VDC chairman pen Lamthe Kaningje ponke Mondal committee long morcha kedo anta cherap cheto pensi sai claim pon bom nangji la pen non kewangji MP akilik setame nangte bok hetlo apotsi claim dam rapetsi pahai dunang po Bukan kasi nami tum tame a important am piunde nami tum tan so minority long a member tau a secretary tau komani tau to tum si important GPP pate president ne claim nei pin general secretary ne claim nei cooperate nahi kasi ladakh hu jong si chitu thip bang hu jong si pala bana pakre dume pala bana pati jara dunde pate la phamki tv poni alam abin Nasin ni purang di National Party kedam da thuang keban da thuang Nasi opportunity ni tumlo nangkan nunu ni tumlo pun tadi komana kimi indak kono East Karbi Anglong district BJP minority morcha Dunmai phu Simeon Rongphar pen kaningche ponki thengpi arong ke e laki BJP Foundation Day 44 tangdeng mate ingdeng pli kebra pli angdeng ki chok amen pen thengpi aklim rong pli kebra pli e ponlo Lapen kart kok kart heki claim nang koke BJP party lake corruption lapen akihing no anaphan ke pavirji isi asong ang theka phan luputa maelo ningje pon si yeton je claim akaman same with evidence photo kan si ada ke pothania video si pothania asi kirong ke abang ke kirong me kali rong dikya bra busy ni nasi orang panggil di rong kan lagi nasi lah ni dak dulu belum nanti nah kemudian rong dikya bra semua parti ke ningkan dikya bra juga cocok lapen ke posi minority morcha pelah kan kok gantek labang selesai kita yang kalau kan BJP lah soal parti lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live जीवन अदवाई किनांगजी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नन के कार्बी आंगलोंग पेन वेस्ट कार्बी आंगलोंग अलोंग सेतामी लोंग पोनिकजी लापेनान पार्टा नांगलिना हक दामदे हेम तोदलुन पेन नांगली हेम आन नांगे पाथन कक मते होम डिलीवरी आवर साइ सेतामी दो इकजी लासी हुमरी इग्नोन आमार जीवन निली किसो प्राय निकान फिफो पेंगेल किसो बेमार के लसन हनो जे Phung phung isu phuwa sorot phuming mang phukati apa mek kecorot son du kisu diabetes kisu kan arkep lu doai da chulo ghatita kisu celang nam ulo di mapura celang amlo di kuda celang amlo gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesinam jale
dan nona bangela so du vai chu det pen ge sak che de mi dan ta yang chelo chiklu yon de lu chu klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwe hini trok pho phaiwe troxy ner ka palong humri ignon Pinanso la pente asopo keso dera jok se kachelang ji aphan pura Singhason constituency MEC mate EM Amar Singh Tiso anparta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang Aho keso jongsi hemar bungalong dokok lepute katikuk katemanga sonsi nangman La pusonsi Singhason constituency ka parlo Archon Singnar Arongamekar Hemari Singnar lapen achor karing lekhipia tumsitami Piniani banghini amat setami ningkan trok sose ame kachichar chiajo pinang kisung chichak nanglo Kidam tangani pensetami kiso kachilang ponji aphan setami thangna da warsai kavidet pena joksi chilang pon thek thedelu Anparta latum banghini asupo Prodip Singh Narsetami ningkan trok si sose pen honghap hongrusi nangman deluputa Hemari Singh Nar lapente achor karing lekthipi atum pen pherangkia phan than pachini Ni chungyo kan kita long le le pelang le masih jelang terkedet masih sapi badan kan sokam lo mereka we mat mereka wasai long terkedet songdat masih si jelang terkedet masih ni ta juna citu peneng asap cicare pripran nata kopi jona thang dam ni ta cikin ni masih ni ta juna citu peneng anta si jelang awasai long le le Akola nili suta, nekan si kepan lo, si awak saya memang si jelang kaya. Nang li subang kopi kosan nak keso jat lah. Perlayan ni apa son? Si adum lo, si kerum nang. Sudah rong alu, doktor pubi, hang silang pang nama si, nampaknya ni si kan satuan ke. Kiki bom Singhason constituency MEC mate. Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso anparta non kiki bom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang atumapan nang chirap nang chito dun vek thalapen nang chirap nang chito dun vek pupusi ning thelo puta pherang ke hin pen pachini pon Ayat pen stami jom panang awak sanang ra vek thap Amasi ke Amar Singh tu se no Ni jom pan nangrap thap kini lalu ni tungkit ason akaprek alam abang kita lilu salamik lu sila awak saya nangrap thap keso chilang kono chilang ning ke me bang phwa bang phia tuma phan setami nangrap dun vek thaputa pachini lapen kirap ke pali ji aphan screen along ke paklang pon account number 4082994143 IFSC code SBIN 0003050 along kahumri ji aphan pachini pon langhin pen sarpang ringti Karbi Anglong live Election Commission of India hin pen Aam Aadmi Party mate AAP apha National Party pu hokponlo lapen halapu National Congress Party mate NCP Trinamool Congress mate TMC lapen Communist Party of India mate CPI atuma bangke National Party pu ke hokpon pawi thudelo Election Commission pen labang so puthak Racharia Song pen kidamtang Surihini Ra Krepli lapen Surihini Ra Kreser Cap Lok Sabha Akilik lapen Longring ko ra isi along Akilik ang thegalong pen pangpar ponsi kangkrung paduponlo Kivang jening kan Surihini Ra inko ra pli Lok Sabha Akilik dodia prangjong Aam Aadmi Party aphan National Party pu ke hokpon AAP Racharia Asong aphan thedunga jakong kachelong pona sonsi dolo Aam Aadmi Party aphan National Party pu ke hokpon pen isia jakong kachelong pon ki lapuhenlo Labangso Racharia Song ang thekmate party symbol lake AAP asong pen kachepati dun abang phwa bang phia tumsi enthib lapen ponlong chotpo lapen National Party pu pulotang te sai hem kachi kimponji aphan India capital along longle sitame kepek pondukpo nonamad India deralo kaddu kawe pangrum pet pen Racharia Song song strok atuma phan Election Commission pen National Party pu ke hok pondolo
laki Bharatiya Janata Party mate BJP, Indian National Congress mate INC, Bahujan Samaj Party mate BSP, Communist Party of India mate Marxist, National People's Party mate NPP lapen Aam Aadmi Party mate AAP henlo. Election symbol mate Reservation and Allotment Order 1968 arona ting pen langdam lo pulotang te Aam Aadmi Party hin pen long replace so se long ke State Party pu ke hok pon chepadopon lo. La sojok National Party pu kachi puponji aphan apuna chak chokpon lo pusi Election Commission hin pen thampon. Paragraph 6 sia ting pen langdam lo pulotang te Racharya song atum National lapen State Party pu ki dodun bomji aphan Paragraph 6A lapen 6B along ki jongpon ateng choklim nangji. Paragraph 6A along ki jongpon ke isi State Party pu kachi puji aphan ke State Assembly akili galong phan trok so se avotes donangji. Ki jumnai sitami hini MLA donangji. Kalite phan trok so se avotes lapen Lok Sabha long inut MP donangji. Kali pulotang te phan ke thom an Assembly ang hoy chepalong don thek nangji. Lason thotsi halapu Paragraph 6B along ki jongpon ke National Party pu kachi puponji aphan lake ki jumnai sitami ki damtang Lok Sabha lapen long replace so se Assembly akili galong phan trok so se avot long konangji. Kalite MP bangli donangji. Kali pulotang te Lok Sabha long phan kini so se pregjam ki thomalong ripen MP ang hoy amithang asong pen kachipa haipon donangji. National Desk Report, Karbing Long Lai. Tang te pinya daba birta ki lapan si kang ton paniklo.